gore u hotelu jer sam bio i nisam čitavu noć sam stražario kao da sam u vojsci. Zašto? Pa mantalo mi se. Pa nikad nisam pio ni pušio nikad. A to bi preporučio i svim mlađim igračima koji počinju karijeru da bez sportskog života ne mogu ništa. Mada danas mogu biti lako igrači, ali danas je veliki neki izazov. Kada Nikić uzme loptu i zauzme svoj poznati stav, bilo je i grubih nacrtanja na svoje i suparničke igrače, dobijaju se i crvene kartone. Je li bilo nekih incidenata, jesi li se s tim sukobljavao, je li bilo... Pa slušajte, ja sam vrlo korektan bio igrač. Nisam nikad, možda nisam bio uvijek, sudije su nam tako u to vrijeme bili svi veliki, nisam smio ništa reći ni sudijama, upravo kažem ni onim igračima, bekovi, svi su bili klempe, to je svaki po 1,90 m. Jedino što sam, sjećam se da sam u Ljubljani kad na zagrijavanju, da sam faulirao Vlaškija, svog igrača na zagrijavanju, učepim ga i izgubimo utakmicu, nije mogo da nastavi. To je što se tiče od neke grubosti. Ovako sam bio, da kažem, korektan, nisam nikad. Samo sam u Grčkoj dobio jedan crveni karton, udario me u rebra i ja izletim na tatan stazu i opalim fotoreportera kutiju, probijem onu kutiju, povrijedim nogu i dobijem crveni karton. To je jedini karton u životu što sam dobio. Drugi muzički time-out je pjesma Nedžada Salkovića, Ne klepeći na nulama. Za ovu pjesmu i za još jednu Kafu mi draga iz Peći ima jedna tvoja životna priča. Kao jedna bosanska sapunica. Jeste upravo to, uz tu sam pjesmu izbadio svoju tadašnju curu, ženu, tako da mi je ta pjesma pored moje žene ostala u najdražoj uspomeni. Su mi oči plačne, kad sam suze lio. Bravo, majstore!
Talk show sa Emirom Zocolićem. Talk show program večeras sa Nikolom Nikićem. Nikola, kako muziku slušaš? Pa ne biram nešto, volim Sevdalinke, volim ove narodne, volim Davorina zbog toga što je on bio veliki manijak i svaku utakmicu je posjećao i sve njegove pjesme volim Mišu Kovača, tako volim Pejakovića, tako ove malo i ove iz svog vremena, recimo volim Miroslava Ilića, volim Mileta Kitića, tako, volim i Selmu da ti kažem. Šta misliš o Selmi Bajrami? Pa mislim da profesionalno radi svoj posao. Ja volim neko ljude koji upornošću postignu dosta. Je li David Beckham upornošću postigao dosta ili je on maneken na terenu? Pa nije, David Beckham je neka curica u kopačkama muški. A slušaj, to je tako, to je ali biznis. David Beckham igrao u velikom Realu, ima lijepu ženu, ima milione. Apsolutno, da kako ti kažem. To objašnjavaš? Pa slušajte, pa moraš svaka ekipa napraviti tako, oni su vidjeli u njemu ljepuškast, zgodan i tako je na zapadu ovdje, ne možeš ti ovdje kod nas. Ovdje kad bi doveli ga ovdje, kad bi bilo na ga peško. Zapad je biznis, što je tako. Ja sam vodio kafanu u Modrići i bio prije mene jedan stari grujo, kafana mu se zvala Četiri sise, on je propao i ja. Zamisli, ja te u biznisu. Ja sam prvi put kad sam vodio kafanu, prvi put sam vidio u reckama. Ja sam imao milion recki, da je bila pa jedan fenik, ja bi se obogatio. Samo su mi točili piće, pili i pisali mi recke. I nikad naplatili nisam. Sad sam kazne plaćao, Bože sačuvaj. Dakle, nisi dobar ugostitelj? Ne sam ugostitelj, neće me, nisam znao to, a dobro, ja se ne žalim, ja kad znam da ova armija navijača željini, i vi novinari, pa šta će mi neko treći? Okušao si se na filmu. Jeste vi kod Benjamina Filipovića, ovom prilikom ga pozdravljam. Skoro je snimao jedan film, čini mi se da treba da izađe. Ja li snima, da li izašao? Jeste, bio sam ja i Čustić Slobodan, praznik u Sarajevu. Pa dobro je, možeš se sjetiti te role, imao si interesantan dijalog sa glavnim glumcem. Pa jesam, sjećam se, ja rekao sam uđu u svoj stan, a stan nije s njegov, ali sad se sjećam se nešto drugo, dok smo snimali to 2-3 minute, snimao sam čini mi se 3 dana i onom bunilu dole na Ciglanama, tad su istom izašli one pokretne, zatvori se i otvori se ona, ja sam ušao, bilo je otvoreno i bada ono zamantanju, neko je zatvorio i ja kad sam htio izaći, kad sam klepio glavom, ona stakla rada, sve sam polupo i razbio se, krvav sav, to mi je ostalo u sjećanju. I čudno je bilo za jedno snimanje od minut, 2, pa Bože sačuvaj, ja sam snimao sigurno, ne znam da li je 3 dana, ali otuša ne mogu da upamtim, ali čini mi se da je to bilo basnoslovno dugo. Dobro si se snašao, mislim, dobro rola, mnogi je pamte, baš po tebi. Pa dobro, tad sam ja bio na vrhuncu slave u želji, tako da vjerovatno su to su moji pamte moji manijacima. Sad je došao na red Predrag Pašić, igrao si protiv njega. Veliki igrač.